Artrod specializējas arhitektūrā un visā, kas ar to saistīts, kā arī tā dizainā. Tāpat Artrod specializējas nama, māju un dzīvokļu apsaimniekošanā. Artrod uzskata, ka labs dizains sāks ar ideju dизайнерī un beidzas ar gandarījumu pasūtītāju sirdī. Основное – это благоустройство жизни человека. Это как в целом, если так можно сказать, потому что все, что вокруг нас, имеет для нас значение, все, в чем мы находимся, и люди, с которыми мы встречаемся и так далее, имеют на нас значение. Поэтому все, что вокруг нас, это благоустройство. Это основная задача моей работы. Благоустраивать, улучшать, делать прекрасным, красивым, удобным, комфортным, безопасным, уютным. Artrod ir sācis savu darbu no 2006. gada. Artrod ir ļoti svarīgi, lai pasūtītāji zina to, ko viņi vēlas redzēt gala rezultātā, un vēl būtiskāk ir, lai starp pasūtītāju un izpildītāju būtu sapratne. Artrod uzskata, ka cilvēkiem ir arī jāsaprot, ka viņi vēršas pie mākslinieka. Artrod iesaka, pirms nopirkt kādu interjeru priekšmetu, pieņemsim galdu vai krēslu, to vajadzētu ne tikai vizuāli apskatīt, bet arī pataustīt ar rokām, lai būtu fizisks kontakts ar priekšmetu, un tā būtu iespēja saprast priekšmeta komfortu. Protams, plānojot dizainu dzīvesvietai, ir ļoti svarīgi, lai ieejot telpās, uzreiz būtu saprotams, kur ir virtuve, kur istaba. Человек всегда стремится к прекрасному, так устроена жизнь, потому что это дает настроение. Все прекрасное, все красивое. Единственное, что очень важно разглядеть красивое, потому что в спешке мы просто не замечаем всего самого красивого. А самое красивое может быть в листочке, в веточке, в деревце, в вазочке у вас дома на столе, в лучике солнца, который попадает через ваше окно в ваш дом. И это прекрасное вам дает настроение. И вы радуетесь, и тогда у вас есть силы и возможность хорошо работать, быть благодушным, хорошо настроенным на общение с другими людьми, и у вас все складывается. Поэтому это очень важно. Artrod uzsver, lai rezultāts būtu optimāls un harmonisks, nepieciešama kopīga mākslinieciska pieeja starp pasūtītāju un arhitektu. Artrod ir pārliecināts, ka tieši dzīve ir tā, kas pievelk un rada jaunumus, un nav svarīgi, vai tā būtu arhitektūra vai kāda cita sfēra.